Saleh citnya malaikat menan ingat dalam hati, menan ingat dalam dada, tanyang sigra oleh Nabi. Hai segala urang muda, pandai teka datang kemari, punah hajat kena teka, sonan gata wahai akhi. Malaikat termasuk bak termakut wahai Nabi. Jibril nan ulun tinyo lunjak kena sawa Nabi, bahawa kamu sekalian suruh Tuhan Maha Suci niwajak poh kaum Nabi Lut sangat jahat ubun asi. Hanji patih ban yang titah suruh Allah dengan Nabi, nyan ke kaum daruhaka tak cilaka hana sakri. Jima kawin sabe agam urang inang han padoli, urang inang hanji hawa tak cilaka kaum asi. Nyan kekenan kamu langkah mesinggah si anbak Nabi, karena sebab Tuhan hamba puasa ka 7 hari. Haba yang gan kena lomba ubak gatangan putra ti Nabi Allah tanyang sigra puabu haba ya Jibril. Tima Jibril laju pegah karunia Allah akan Nabi, akan neberi anak sidro. Urang lakon 7 hari dengan Tuan putra Sarah kenama Ishak Nabi. Anak Ishak tema Yaqub, firman Ma'bud ubak kami. Anak Yaqub tema Yusuf, yang ka ma'ruf 7 hari, nyan ke haba kena lomba ubak gatangan putra ti. Nabi dengar hati suka mari tema putra Siti, liketire ne 2 putra ne dengarnya ke Jibril. Hirian hati hana bagot tanyang menawale putra ti. Ya Rasulullah lontat hirian lon dengar narid kena nume pakri ekna anak hamba umu Tuhan sakri suami lon pika Tuha pakri ekna anak kami menan narid putra sarahid pihana tom tekale yo nyan tema Jibril kun pakan hirian putra Siti. Kuasa Tuhan ilahul haq ban yang hendak mesti jadi, seut putra temarijang bikit menan ya Jibril nepelema ubak hamba tah ke tanda dengan dali. Kun Jibril tema tente ranting kaya jet ke dali. Jibril wian ranting zaitun yang nadilian rumah Nabi, ranting yang tu wiat sikra nejo ubah putra Siti. Jok rantingnya tajak pula tak rupa tema pakri, putra cok le nejak pula timoh sigra Tuhan neberi. Hirian hati putra Sarah maha kuasa poku Rabbi kun Jibril ya Nabiullah karunia Allah akan Nabi rahmatullah salamullah karunia limpah Tuhan neberi berretuh 70 anak cucu karunia pojet ke Nabi. Lian pegandum sinaro nemohon role Jibril ya Nabiullah izin jinau dumna kamu hendak pergi bak Nabi Lut kamu hala mujak sesa kaum asi. Nabi Ibrahim nekun sigra ulun nebaya Jibril lun ke mengjak sajan kata jak yang rupa saleh pakri kun Jibril tema sigra pakri lun bagata Nabi
Kamu mejak dum sinena binasa kaum asi. Unang Rasulum mengan Turkistan suruh Tuhan Maha Tinggi. Karena gatahan kuasa tak rupa siksa Rabbi. Nabiullah lam kun sigra ulun nebaya Jibrail. Nelaka izin ubak Tuhan lun mengpandang kuasa Rabbi. Menalaka yang mulia nekun temale Jibrail. Menyamenan ya Nabiullah, jet nelangkah dengan kami, jaik laju atir unta, jina sigra tak pergi. Banda dengar menan haba atir unta ne Nabi, ken Jibrail bak malaikat yang makurat buma ini. Hai malaikat pekeat buma, nak rijang sampuan nejak Nabi. Bak masanya malaikat nepekeat buma ini. Kuasa Tuhan limpah kudrat. Dengan siat kadro Nabi perjalanan lebulian jak. Onan jarak wahai akhi. Dengan siat laju sampo ngan gerak sidro popu Rabbi. Bantro Nabi nang Rasulum temanekun le Jibrail. Ya Nabiullah sinapiyoh baktruh jabak kaum asi. Nabi Ibrahim seut sigra betruh nebaya Jibrail. Lun mengkalan azab siksa ke sigala kaum asi. Ken Jibrail pantah sigra hanjit lun bawa he Nabi. Hana jetro ke delun ba ono yang na izin Rabbi. Nabi dengar haba menan temayuhnya ne berhenti. Ada bukit ne duk sinan puja Tuhan hana khali. Jibrail ja laju sigra serta dengan Mikail. 12 dra malaikat sampo legan baklut Nabi. Terubak rumah Nabiullah tanyang pantah le Jibrail. Porumahnya salehoka seut tema anak Nabi. Ayah lun lepah ulampuh karab teruh riwang kembali. Nasi kejap tema duda kadruh nuwa laju Nabi. Nabi kalan urang muda indah rupa hana sakri. Bepi harum hana tara tanyang sigra oleh Nabi. Hok mengjak Bandung gata jawab temale Jibrail. Kamu Bandung mesti kalian kena datang ubak Nabi. Kamu jakbak Nabiullah menan pegale Jibrail. Bana dengar menan ulah neyu langkah rumah Nabi. Fikir Nabi jamai teka pemulia beri khanduri. Urang nanggro pika teka kenan sigra ubak Nabi. Jijak lake urang muda jing yang rupa tak johari. Hai Nabi Lut hok kataba urang muda kelon tabri jame gata dum sinaro taba kena sama sikali. Yutren laju Bandung kena dum nakama tadbirahi. Jet le dawa kedeh kena dum sinaro kaum asi. Di pojeh di leke ponyo kenan kena dakwa dakwi. Masanya Nabiullah Lut nejawab bak kaum asi. Sinan nedang ni bak pintu nekun laju oleh Nabi. Pakan gata si kalian sabe agam pubun asi. Bukan karena urang bina. Dum sinara Tuhan jadi akan judo Bandung gata. Tak kerja buat yang keji. Tak tempu buat darohaka. Inang kana dum Tuhan beri. Urang nyandum seut sigra. Bek lehaba hailut Nabi. Yutren laju kena sigra. Urang muda sama sikali. Jawab Nabi alaihi salam.
mengsidrohan pi ulun beri keluarga lun si kalian kaum Islam bertaturi be antara jok ke gata tak rupa pihan lun beri menanarit yang mulia bengeh raya kaum asi jimeng ekle si cilaka kenan sigra ubak Nabi tatkalanyan hai saudara laju sigra tren Jibrail ne sampuh le si cilaka pun bak muka hingga kaki dengan sayap sampuh sigra kaki rata laju jadi gadah hidung hanle mata jaro dua pihanale kaki bulan tak rupa hidung mata hanle meri banji tedro kabinasa jikun sigra ubak Nabi hai Nabi Lut tak pemeah yang kasalah bandung kami lake ampun bak Tuhan kata muwa rupa lom kembali muwa hidung dengan mata jaro dua benar lagi jinohan le kamu lake urang jameani bak Nabi dengar menan haba mohon sigra ubak Rabbi alia Nabi lake doa muwa malam kembali karena hidung lengan mata jaro dua ka kembali ka meriwang misya yang ka mari tema kaum asi jimu tuto sabe kedro bahta jakwa wahai akhi menyasina dum getanyo mehat palawang lut Nabi mengsiga truk kenang sihe mehat hanle jaro gaki gada hidung hanle mata tak cilaka hana sakri jitu biat le laju sigra terus ulu alam jipike mepakat pohon Nabi Allah nyan mekesud kaum asi ladung tema menojikun bata pretren jamen Nabi wata jitren urang muda tadrop sigra sama sikali menan kedum mekekira lon pergi salam ke Nabi lupah wasi cilaka yang mulia laju sudi